as a hairdresser, I'm always looking for new products that I can recommend to my clients. I think one of the main concerns a lot of clients have is that the oils are too heavy and too sticky on their hair. And the thing that I love about this oil is that it's so light, it's easy to apply. When you put it on the hair, obviously it helps to soften the hair and restructure it if it's chemically damaged. You can use it on your skin, and it's great for wrinkles and smoothing fine lines. So really, it's a great product overall. Τα προϊόντα της Organic είναι καταπληκτικά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το γεγονός ότι είναι 100% φυτικά και δεν περιέχουν καθόλου χημικά συστατικά. Σε γενικές γραμμές είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το Almond Oil, το οποίο χρησιμοποιώ συνέχεια μετά το μπάνιο για να ενυδατώσω και το πρόσωπο και το σώμα μου. Στο παρελθόν είχα περάσει σοβαρή ακμή και στην πλάτη και στο πρόσωπο και το δέρμα μου είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και από τότε που έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ το Almond Oil, όχι μόνο με αφήνει μια πάρα πολύ ωραία απαλή αίσθηση στο δέρμα, αλλά έχω σταματήσει να βάζω και σπυράκια. Almond Oil, che lo uso sempre per i miei capelli. Di solito i miei capelli soffrono tantissimo perché con tutti i trattamenti che io faccio, le piastre, le pieghe, anche perché amo un sacco cambiare i colori tutti i giorni, cioè i miei capelli stanno proprio rigenerando, stanno diventando come se fossero rinati. Amo tantissimo quest'olio. Prima odiavo mettere le mie mani tra i capelli perché li sentivo tantissimo secchi. Sicuramente io lo consiglierei a tutti i miei amici, a tutti i miei cari. Uleiul organic este, cum spuneam, un ulei pe care îl putem folosi pentru corp, față, păr. Eu îl folosesc, trebuie să recunosc, în mare parte pentru față. În ultima lună de când îl folosesc, fața mea este mult mai hidratată, are o altă textură, nu mai este atât de uscată și ridată. Este mult mai soft, este mult mai moale, este mult mai, se simte mult mai bine atunci când o ating. Deci acestea sunt câteva dintre beneficiile pe care le puteți avea dacă folosiți la Organic. Me gusta cuidar de mi piel, no me gusta tener muchos productos en casa, pero es que además me preocupa mucho cómo están hechos y de dónde vienen, sobre todo por el posible maltrato animal que pueda conllevar. Estoy muy contento porque es que además de que lo uso para casi todo, porque tengo tendencia a piel seca y me quemo con facilidad con el sol y calma la piel, la calma, es que lo notas enseguida. Sé que este aceite de almendra no se ha testeado con animales y me va muy bien para todo.